Kia rũĩ mũtaro akiuga kumenyera kana kakaĩje ni kumenyera mugongo jwa rũũyũ. Maendeleo ja community jabuja riraja kugwatirwa kuma step A mwanka Z na nandera gukinyete situation etebui muno nontora ubwiri ukamata bore mwanka 2050 kwina problem. That is the boy child. Kwa akuru baba kwambiria ukaranthi bambirio shule bibire bibinge bone bwega pedro na contribution ya the future ya bore. So akuru baba asanteni sana. Ana baba ingi batu bantu arume ibakura shukuru. Bambangi bakora bakunywa bangi muno na nchobi babangi ana betu batikugurana. Wamba pete theft nirambiria kuingia gwetu na weta nture ni antu baroko na barabara ni baba ingi muno to bagwita ni antu bakana kaiji. So otegete mantu jau ija utornya rojo roto koda kwina danger kuno mwangato kuliana betu kenda bajukirie nya utonga butu nabu ndeni antura yetu na muno no mwangato idure twina twikirita society ya antu bakwenda gwitangugi na antu murume akara gwitangugi my friend dunia weteta sawa. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Walaiboni. Akariba kuma ntontoni na kagoti rendene ya wandi akaringani terechia tharaka bachumirite na kuga bonende iba kumakira otoro bombe baithira bakiwato imirimo ira yomba kwithira kiumania na ruko ya malaria na kinya kolera na bone nyuma ya siwe njera enteri kumba kwithira kiyura na ruru kwambia kwithira rugitikila ruiro ruko riboti mwandiki wetu kwa Nteto Ndagara waigona. Na kari na tori bantontoni na kogoti kuma wandi akaringani chukega mang'ombe barabara uthite maandamano makire kumeneria sigwenjere entere ino araba kere bogeta sigwenjere riuno kakathongire roje muroni wa kurugochoro watanite na watongo bakiuga bari watini bakuwata imirimo ira yenyanagia na ruko ntiko mama tiko ne rwage ndiraramika rinthe nkeringaga rwage no ntwara kuririra rwana mbura rukumbuka ngerugura nyomba gutwetonyania naru twakanite na chwenji ya tungu murimo uria na giko kiu ni gitucumburaga muno ndairia igwikirwa kuu ona tutiumba kuria nontu bwa giko kiu na twana tutinda kwira cibitari thirikari ni turaithĩrie buria tuku bagututeithia etwo ni sa ni baturire Nedwa batega tolera ne batudamie todigonge amwa kona tomba kwa kule matongo nuntu lwagererwe nau akinya nau oni ntukweuka lwala gotuko kwa kunka ugatele kene kwenda kwa dirikale onawe migonde wi yau agite atia ara mutonto ate managa na leu nini ntinda ko molemera na ninde na gwakwa na ntomba kutara bwa nanto na inya batikuruta agaba kiweta mendekiria mareberirwa gitara wako wa siwenji eno makwambiria murandi wa siwenji nio maukire the year 2022 batuluthira valuation ya migunda eno balutha valuation ya migunda eno kuma gwitio mwanka abatumite obisi na bakulutha valuation batara kila kitu bakulutha compensation baluthia compensation ya anto few. After that, bakinaula. Twabandikira barua last year, twabira kule Watana Works Nyeri, twatuma barua Kirinema, twasoka twatuma ingi kwa county commissioner kula Tharaka, na ingi na niyo nikatoka hapa personally ndathie mwanka kwa deputy county commissioner kuma tukoimana kathwana ndatika barua na bonda soka deputy county commissioner ndalia nawe na ambira alia na manda mwetagwa Alice ambira ndamuria about valuation ya maturuthile na matura tutatumire migunda from the year 2021 2022 hapo nutura marutha valuation macokire twatiraga gutumira migunda eno kuma gwitio tutatumira migunda eno last year ndamuria tukarutha atia nuntu nkwana wa compensatory antu bamwe tukinatigirwa na volutha valuation na bokulotha valuation gutigi ntu bwagitatia watucokiria feedback lakini valuation mlifanya na bwathie na photocopy cia title na ibandi cietu na kila kitu no ti ntu mwalutha riu from there
mugutuma sewage ke kuendelea ciana iria tariu ino ni homestead muci uria no riganite na sewage na au ingi ni mici iria wititi ou na ciana iriku na muruki dumping site na eri side ino ingi ajukirwo ni county na county no kamenderete kurutha dumping site yao na muruki urio na ange wa sewage kwina Rwage utuku na tukwandika those letters twabaikiria that company na ya Tana Works. From there utionto ma respondire mauka mautira magoka utona akuja ntukira matwirite no tubaturite batikwenda gukana kiri community marenda gutungana na tukiri obisi ya sibo rere romba riao ririkane eturia migundi yetu nonto anakotaka be yetu jaibande de barira nacio ne barira na kotobe ya taito ya namba tutije baigete ko kogu ne batoririkane baturie migundi yetu tio twatigirwa gatagate ate ne tukwenda compensation ya nati twelere rukororo tugature bantu atheru ona we MCO wetu ne aburi auke atukinya atwira nteto ino eraerirwa atia kenda tumba kugitatia kuthingatiria nteto eno kuma Wandia Karingani gicigo munge giachuka ga Mang'ombe ngiribotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna. Wia mno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no tubariboti una njira ikinyanilite mubunge wa gicigo mbunge gikiado Kenya Ndindi Nyoro na chumirite na kuwa watetekire kuona kithomo gikithukangwe ni thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ya bura kiombere kwithira akitiwa Kibui ni thirikari ira yari kuo ya Mwai Kibaki riwa wageta na mbere na gutigira kithomo gikumba kwithira gikurumiro bune nende guruna ya Kenya na munondo ne gicigo mbunge kia wara uri thirikari kumba kwithira bakirekeria mbecha cia chukuru mapema akenda ritabara bachokete thukuru kirita muwani ya mwaka ya 2026 bethira bakigunika na utumira ambecha ibura kwagirite riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Not make basic education a campaign tool anymore. We have the capacity to make it totally free. Not next year, actually next term. It is possible. Na ya mwisho, I continue to kushukuru wa Kenya wote. Serikali walikuwa wamejipanga kuongeza school fees last year. Tukawaambia haiwezekani. Wakafikiria ni mchezo. Na tukawaambia haiwezekani na tukaongea kwa sauti ya juu. Na wakatoa circular ya kujaribu kuhepa hiyo maneno. But even the money they sent in our learning institutions can only barely cover the debts of the year 2025. The 26 billion they sent, if you deduct the debts of over 22.5 billion Kenya shillings, the remainder of 3.5 billion is only 109 shillings per annum in the first term. Now, Mimi, I'm not talking so that they respond. I am talking so that they send money. Nataka niambie wizara ya elimu na wakuu wote wa serikali, kama hamutakuwa mumetuma capitation yote ya first term, including ya grade 10, tukienda mid term ya this term, serikali mjue ya kwamba wazazi wa Kenya ndio wataenda kusomea hizo shule mpaka mtume hiyo pesa. And let no one in government any other time dream or even imagine of increasing fees, and especially for day school learners in Kenya. Let them never imagine or even think or try, because we cannot allow any leader to destroy, to annihilate the free basic education that was brought to us by President Mwai Kibaki. Iboya mno mutegeri wa Meru TV no tubakuona kanya kawite na mbere na ututhiatira kinya kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube beta na mbere na ututhiatira mbitikire mbikire gatanta kide tujigetu kia mbere kia Meru TV rukire ngicho kire na mubango jo kumurika mangatheti akenda tutana mbere na kuthomera karikite Meru ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya ni wambeta muthoni wa kiramana uketa kwa yana ntu inchokerete.